دیروکا وی گلک کوناره. دی گوتن کو بسدان سالانه لولات مت چکرن و لوخا کرن. هنک دستینن وک دیاری، هنک رادکن وک کون شوپی. هنک جی لپی خودکن و دبن حواله خوشکیاوی. اف پیلاوا خوشک و بهمپا رشکه. او رشکا کو ج موین بزنان چه دبه. لولاتی ما گلک نرخین گرانبوها هنه. جو خوازای بگرن حتی نبات مروان تیر دکن، جوارن دیروکی بگرن حتی برهمن مروان دپاريزن، جلو برگان بگرن حتی آمورن خوازایی پرتشت هنکو رنگی خدانه کردستانی. خوازا و چاند هر تم هفدو تمام کرنه. چاند مروواهی هر چقاس پیشکتیه نرخین خوژی بخارا افراندیه. جدیروکا کونار حتی روژا ایرو هبونا مروف و جیانوی هاتیه مراق کرن. دم مروف لکوناری سالان بنیره گلک تایبتین بنرختین پیشچاوی مروف. مروواهی بشتی پرسان و خواگوهرتنا خوا تمام دکه. دست پیکه ده خوا ناست دکه. پاشه زکی خوا تیر دکه بشتی کو زکی خوا تیر کریه جبو لاشی خوا بپاریزه جل و برگ و پیلاو ایجاد کریه. لیبله هر چقاس سال به پیش ودچن مروف خوازای دور دخه. تکنولوژی چقاس به پیش دکه و بر همین کونار جی یک بی یک دناف چرخین خود ونداد که. هنک بر هم جی هنه لهمبر تکنولوژی لبر خوددن. یک جوان بر همین خوازایی کو لسر پیامایه جی رشکه. او ریسا خودی دیروکا 100 ساله دست هستای خود دبه پیلاوه کرند و بدو. ام پیزانن کو جگل کسان را اف پیلاف خریب دی. جبر کو چیکرنا رشکه همه بیجن نمایه. یعنی بر همک لبر وندابونیه. جبو ام وی بر همه خوازایی و گرانبوها باش ناس بکن پیوست مروف هر حتی وانه. جبر کو رشک هیجی لوانه تی چیکرن. یعنی مروف دکاره بیجه کو اف پیلاوا بنرخ تنه لحریم وانه پیدا دبه. جبر ویجی رشک یک جوان رنگ نوازه ین کردستانیه. رشک جموین بزنان تی چیکرن. جبر وی سدمی هم بقدر و قیمته هم جی گیم پیدا دبه. جبر کو سری حتی بنی بدستان تی چیکرن. مروف دکاره بیجه رشک هنر دستایه و برهمک خوزاییه. لورا جبر چیکرن آوی زحمته زوب زو کس خناده بر چیکرن آوی. لی ام دیسا جی هنک بحثا چیکرن رشکی بکن.
مگوت رشک جموین بزنه تی چکرن. دما برخبره اف هریا بزنه تی بدست خستن و پاشه دبر ریس. اف ریس به شوازک تایبت تینه هوناندن و بنگه رشک تی آماده کرن. پاشه او بر همه جهریه بزنه هاتیه بدست خستن تی قوساندن و برین. جبو پیلاوه تی حاضر کرن. د بردوامê de reşik li ser paniya pelavê tê dirûtin. دما پیلاو درکت هولê niha dûra xemilandina wê ye. Ev yek jî dîsa bi hunera destan tê çêkirin. Hiriya ku bi boyaxa kok, ango, rengê ku ji qurmê daran tê avakirin hatiye bûyahkirin, ji bo xemilandinê tê bikaranîn. Ev benên xwezayî bi rengê xwe yê xweşik şikil dide pêlavê. Ji ber ku benên bi vê şêwazê têne bûyahkirin, rengê xwe wenda nakin. Reng jê naçe û bi salan zindîbûna rengan diparêze. Hosteyên reşikê bi neqîşkirina pêlavan hunera xwe derdixin pêş. Car caran cihekî dîrokî dibe mijara wêneyên wan, car caran kulîlkek, an jî ajalek. Her wiha motîfên serdema urartuyan jî di çêkirina van pêlavan de têne bikaranîn. Mirov dikare bêje ku ev destên hunerî çi jî bineqîşînin berhemek giranbûha derdikeve holê. Vaya piştî ew qas zehmetî û kedê pêlava reşik amade ye. Êdî li benda xwediyê xwe ye. Niha em behsa mijarek girîng bikin. Ji bo çêkirina reşikê gelo çima rîsê bi zinan tê bikaranîn? Reşika ku rîsê bi zinan tê çêkirin pê mirovan diparêze. Nahêle ew nexweşiyên wek bîrov û avgirtina lingan çêbe. Her wiha nahêle ku pê bên bide. Me got ev pêlav berhemek xwezayî ye. Ji ber vê taybetiya xwe ji tenduristiya mirovan re jî gelek baş e. Ev pêlav bê ku biqete mirov dikare bi dehan salan bixe pê xwe. Ji ber ku narize û zû bi zû naqete. Ji ber ku av nakişîne nava xwe, zivistanê di nav berfê de jî bi hêsanî mirov dikare bikarbîne. Her wiha ji ber pê mirov hênik digire, havînan jî mirov dikarin bixin pê xwe. Pêlavên xwedî nav û merqeyên giranbûha dema pêlav derdixin piyasê, yên havîn û zivistanî cuda dikin. Lêbelê reşik hem havîn û hem jî zivistanê tê bikaranîn.
تێ گوتن ڕەشک خودی دیرۆکێکە 600 سالیە. بڤێ دیرۆکە خوای کەڤنار جیهێک خوای تایبەت هەیە دناڤە ئافراندنا بەرهەمێن ji بۆ مرۆڤان de. لێبەلێ ئەv پێلاوە تایبەت divan demên dawî de bi qedandinê re rûbirûye. Ji ber ku li Kurdistanê êdî yên ku bi vê karê re mijûl dibin pir kêm mane. Mînak li herêma Wanê yên ku reşkan çêdikin mirov dikare bêje yek an jî du cih mane. Ev yek jî vê karê destan yan newaze dixe nava xetereyeke mezin. Ji xwe yên ku vê karê berdewam dikin jî ne ji bo bazirganiyê an jî qezencekî bi dest bixin dikin. Armanca wan ew e ku ev kevne şopî wenda nebe û çanda Kurdan ber bi demên pêş ve biherike. Wek me anî ziman kesên vê pêlavê çêdikin wisa qezencekî baş jî nabînin. Ji ber ku kêm kes mane ku reşik dixin pê xwe. Li kargehekî salawext ancak du sud cot pêlav têne çêkirin. Hin kes ji bo bixin pê xwe reşik dikirin. Hin kes ji bo ku ji yekî re diyarî bikin distînin. Hinek jî ji bo wek bîranînek biparêzin dibin xwediyê reşkê. Ji xwe berhemên bi vê rengê li gelek deweran car caran mirov li dîwaran eliqandî dibîne. Hin cihên otantîk wek pêşengeh bikartînin reşkê. Rengên welatê me ji gelek aliya ve xwedî taybetmendiyan e. Ji ber ku bingeha xwe ji xwezayê digirin ji bo mirovahiyê girîngiya wan hene. Reşik jî yek ji wan berheman e ku bi 100 salan feydeyên giranbuha li mirovahiyê kiriye. Ji ber vê sedemê mirov dikare bêje reşik çandekî Kurdistanî ye. Her wiha bermahiyekî dîrokî ye ji bo pêşerojê.